bakunzi ba Ruhago byarushanwa ngarukamwaka ry'Agaciro Football Championship byagarutse dore ko imikino izaba iteye tariki ya 9 Nzeri gwe saa 7 ikipe ya AS Kigali izaba ikina n'ikipe ya PRFC. Mu gihe ku isaha saa 9 n'igice kuri uwo munsi Rayon Sport izaba irimo gukina na ekipe ya Police FC kuri stade Amahoro. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Zampua ku bihumbi 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Zam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.